Anak Nyokuta si Raja Batak kedua. Anak Siakangan Guru Tatia Bulan Manang Nalutungon. Si nomor 2 Raja Subau. Tatarik Sian Guru Tatia Bulan Manang Nalutungon. Anak ni Guru Tatia Bulan 5 opat. Siakangan ima Raja Biak-biak, ima Nasangapi, Nasakti, Okuta Raja Uti, Raja Gumiling-giling. Napadua ho 1000 raja, napatuluhot 5 mulana, napapatos sagala raja, napalimahot silaw raja. Boru Siakangan si Boru Pareme, Boru si nomor 2 Atik Sabungan, ima Ratu Pantai Selatan, na di Pulau Jawa. Songoni do Boru Biding Laut, gabi hantu rotongo di Pulau Jawa. Natijo, ima namian di Tautoba, namaringanan di Pulau Malau, si Malindo. Si Boru Pareme nakinga Boru Siakangan ima nagabe istri ni 1000 raja. Ibu tona, gabi sao pak istri na. Ala duka botoam mak, mardohu-dohu, marmihim-mihim, 1000 raja doho ibu tona. Timbul batu ya niat minatuluon neng mangusiron. Diusir maon siap kusubuhit. Tuaik si yaksikon, tuhau si tabaon, turabba si tutumu. Alai ala najulu marhitihon oputta mula jadi. Molo halakon akan sakti do lumubi si 1000 raja do raja biak-biak. Dungro silau raja madok di bagasar rohana uhud tano nomor pinggol tangihu jahatakon tahin idahahang haminatulu anggim naing mangusir ho dohok naik pamati hoko inna umma di bagas rohana alai di bige tarutok nyon borhak masa 1000 raja do si Boru Pareme siap kusubuhit tu sebulan tuluk darah tu sebulan duksa di si 1000 raja do si Boru Pareme 1000 raja borhak tu arah barus ditinggal si Boru Pareme kedan posisi hamil lauma tu arah tu barus pajuk pemesi laut biku subiku jolma sojolma manguli musi 1000 raja tu si raja borbor dung tumu si raja borbor dung iodi biku subiku jolma sojolma borhak musi 1000 raja manguli musi do biku subiku tubuh raja Kaleman ala tinggal do si Boru Pareme keadaan hamil di Ulu Darat di sebulan Roma babi si telpak menghidupan murubion itu si Boru Pareme ala memang terhuli mana mengalang hasil buruannya akhirnya si Boru Pareme itolong ma harimoi ibu mahuli satolonan na gabi tubuh maholong ni rohani harimoi mamerek si Boru Pareme dung hipas tubuh si Raja Lutung harimoi ma madongani si Boru Pareme dohok manaruh para jona asing bulan neng sampai tu nama gorak si Raja Lutung bayi dia mengajari markosa si Raja Lutung duksat si Raja Borbor borhat ro sian arabarus lahu manopok bapana mengaduli bapaknya 1000 raja borhat si Raja Lutung sebulan nakot tudolok pajuppa di si do si Raja Borbor lahu mengaduli bapana pajuppa halakon lahu tudiero hubu mengaduli gamang isu si Raja Lutung si Raja Borbor lahu tudiero ho mengaduli gamang isema amang munani duluan mi ya gua ridamang 1000 raja sarupaita ay gua ridamang pe 1000 raja ini puna marsile sengan nasi dana 2 di sada pangalulioni akhirnya liling tubuh mahakon mahocak mahalakon sampai tuloy itu warning dangarong natalo dangarong natalo jadi sa penwaing yes dui inganan na permocakan nai 2 meter kuadrat didudukan rabba pinangarong isi
Terus dohiran ako na sabi. Dung begitu sama nih, mula si Raja Lutung tu sebulan isuk kuma si Burupareme. Inom idia do hutan dia tulang. Inna si Raja Lutung ma si Burupareme. Si Burupareme may ila pabuahon. Ayaw na mabuti botokku. Inna rohani. Anay dang putus akal si Raja Lutung, totong iluluhon. Inom idia do hutan dia tulang. Dak tergebusan ni si Burupareme be. Anak ni si Raja Lutung. Atong mula songoni, mula iko borhak na maho mga luli hutang ito lang mo. Borhak maho tu subuhi. Buam ma cicin si Majeryo. Diba borhak ma cicit tu si Raja Lutung. Lao ma si Raja Lutung manokot tulang nga. Tu pusubuhi tu patsur si Bitulay. Siya duluhan. Si Burupareme potong kompas sa pinggir na nutuwa. Parjulo masaha si Burupareme tu parang kirang-kirang naik. Saha si Raja Lutung, oh, adora nami burung dia tulang. Makatai halaki, marsisukuna marga, toho namar pariban. Pabuo na anak na borumau, sertano habis saran, omma ipaborkan cici si Majari. Naikon pas doonin na ku Jeremy. Kalau si Raja Lutung masuk ke kodo. Nah, dung begitu sal asida marubung sebulan longsor. Kung longsor sa ulan, Raja Lutung ngamati bedain ng Tibatano. Bahwasannya si Raja Lutung menganggap umat na ngamati Tibatano. Tapi pengiduan di mana dia mula jadi, asa unak kabotoan na nainong na gabi sa pagdiyan. Ido molot na pinangidong si Burupareme, tu Tibatano mula jadi. Salok longsor, dung longsor, korhak malaki mo sa bulan, saat di sebulan, duma, tugas sinaga. Tu masih tumorang. Pandiangan may bulan si Matu. Tumorang natin. Jadi, ako nito amangga. Yung keturunan niya, moro turunan niya pa sa ribu. oh, berarti. Yo, habiakan. Sa Nombay. Mau raja, Molo odang ang gope pro laporan niyo. kira-kira amarga ama. Ima, odang kapot doon. Alay omma siyan borbor marsada. Pasaribu, summa. Jadi, itu si Regar, saya ada si boru panggabian. Warna si boru panggabian, dan boru siapa seorang, si boru panggabian. Omma nama Mudi tu si Hopi. Tu Mudi tu si Hopi. Mardus Niro si Hopi lo si Mamora. Ido ban edokon si Hopi si Mamora. Tang na dua halika. Mardus Niro hado ini. Yang Hopi tadi ni sida mau foto saya. Dung begitu sama ni. Pito nak. Saya boru. Wah saya dok lutuk si saya ini. Tapi pito nak saya boru nak. Wah juga pe. Kamu kira na si Hopi lo si Mamora. Beritanya ke saya muli do. Iban na dokon lutuk si saya ina. Nado ko si saya dito. Ay saya do ma. Oh iya. Oh, nga do hoto dikira te. Odo to. Odo lutung si saya ina. Nado hoto dikira te. Ito wala ni si Hopi do si Mamora. Ala. Molo si Hopi si Mamora kira saya do. Asin do hana. Sada de. Odo lutung si saya ina. Pasya buruna si Hopi si Mamora. Ay si Hopi si Mamora kira saya do. Odo dapat siya. Sira lutung. Ay lutung si na dua halim muli ilus ni rohani si Mamora ro si Hopi. Ini muli mahapi buru. Ya. Ala ida mikira dui. Ala. Kali si Mamora. Ya, iba johon na ro si Hopi si Mamora. Si Hopi maperjun. Jadi iba nerok kondutuk si sia sa daina dohotot. Ay sada sa oma, sia sa oma. Sia sa oma. Sia sa daina. Ala. Odo dohotot. Makana gabi sia sada 2.5 ono pi 2. Iya, pasti. Iba silsila na sianon. Satu ka sinaga, mangoli tu guru malau, tubuh anak na tulu. Kono operatus do sinagauruk. Manang siga sagia. Duk saat anak di Raja Polar tulu, tabet yang ditonga su hutan.
sira ratus nagodang manang kadang ratus nagodang setinggi sioko anak si nagauruk manang siya sagian atau hutan barita raja dohok datu hurung nakin adok terpinggolan si majoran inna si majoran inna molo si majoran si anak si nagauruk nakingat tolu si atau hutan barita raja datu hurung anak ni datu hurung opat palima si jadi matu anak siya kangen anak datu hurungon gijang namora datu upar datu zongar doa stok ni gajah pada mahu si jadi matu anak si nomor 2 nakingan kinodohon ni gijang namora datu upar anak nak tudu jorong raja babiat sesunggulon jongit bangaraja anak ni jorong raja onom si majoran si maiman madalahi berutu perangin angin dohon rengga ima anak ni jorang raja jadi bahasa adong mengaku sian poparan di sila Bonor adong majorang mungkin molo na julu na saat menginjakkan kaki perjulu tu tano si malungun girsak mga bolon siya poparan suhut ni hutan ya Bonor suhut ni hutan anak ni Bonor suhut ni hutan opat Bau, sudah betul ini. Na subadar, na umutur, si baliot, sorak mauno. Barita ni sorak mauno. Dumbangu di sorak mauno, di son, tubuh sada anak, ditinggal lo sorak mauno, borhak tu girsak pangapulon. Duk saat di girsak pangapulon, manguli tubuh rumah nurung, tubuh anak. Cuman au ragu tak kuboto positifna, manang na surat mauno do borhak tu tanah Jawa manang na anakna na sian girsak pangapulon do lao tu tanah Jawa ima nagabe raja tanah Jawa saya surat mauno jadi sian suhut ni huta do molo girsak pangapulon borhak musa itu tanah Jawa mangalak buru seragi tubuh anakna saya masih ini nagabe raja tanah Jawa do raja Madigas adong nalau tu raya adong nalau tu duluk masihul saya duluk masihul berangkat tu pis-pis sa pis-pis mulat tu raya nasiar raya lama saya tu merek ay popo jadi son nari di si piso-piso si mangan jadi molo hidup perak saya si macorang saya si Bonor do si macorang ya mungkin ala nau ngisiha hana rotu siang gina manopot asa dapat perbagian nau igir saks pangapulon non kudo ma ido hahang sa si Bonor mungkin kami boy sama ni alai mau lo ceritana mahiteu turi-turian na adong di buku tanompo na di bona pasugiton bahwasanya dang adong lipe si majorong sian datu hurung ima naboy tarpatorang au doho silsilah naboy patorang ahama dalan na uban nagabe ison marsimbol hon harimo oputa tugas sinaga ima dalan na babi sitel pak situlupat na mabantu si buru pareme di tikipatus doho na mangajari si Raja Lutung maritiwas sa bumutsak kasongon ima naboy tutoru dunya anak na sion informasi terus tarumpon naman Kami yang sakit naga sekolah kubat. Dengan ini kepudaning Raja Ruki. Kekikan si Majorang, si Maidang, Madalahi, Berutu, perangin angin, Rengga dotto kan. Mang nau do si Maringga. Oh, Odang jelas taruh halakon nang sa pesodarion. Napar bilo konani halaki bilang masuk tu poni sidaga isa masuk dia pe arang mantap putus segala itu tuh kan jadi halakon baru pero sa selatan do halakon menyatakan bahwasanya Maringga adalah kesatuan ini betul kan apa kau tahu bapak
Asal misalnya mau masuk ke lahot, itu kami macalo mau masuk ke lahot. Nah itu betul nabi kan, berarti nasa popari itu raja sinaga dulu kalau. Misalnya mau masuk ke sidang, ala seperti dari marapat barak hal kodang adong, pengorap pedang adong, ulah nalakap mereka kita. Ale buha, molo sida doro. Tok ka jorno. iba to masuk. Kalai molo mangetod do. Tok. Iba to. Jadi isodo. Wanoro molo siya turunan ni nakingani ima si may bandok madalahi. Na adong ditajuburingin. Na adong sebahagian madok kalakon. Bahasanya sesuai program pemerintahan wain melalui akte lahir. Akte lahir nama penentu. Oh ya. Tuturo yang anak koki akte lahir nama penentu. Jadi naro haraki jiarah tuh nang di tanah perserakan di sudut pasal puluhan siat tugas sinaga sudut pasal puluhan siat tugas sinaga amat dok halakom mengaku ibarat gorra Johnny Madalahi sinaga dan ibarat Johnny Madalahi di sudut pasal puluhan sudut pasal puluhan matu gijang sampai tuduh sampai tuaduan ngai baik Johnny Madalahi Sinaga. Ya to, wala pasti itu to, madalay pasti itu sinaga. Ya. Wala Maringgaon moloro asida pasaro ay hita uus do hita di hatoro. Alay mo asida no mangelak dan idok paparan yo puy terserah niya sida. Ala yaro bigay informasi komplit sa permasalahan pergambaran. Adong sa paparni kaput si Madorang ijo pergambaran Maringga. Tapi muruk do katuput sinaga ala halaki nak masuk semua ni. Ya to, kan? Jadi pas be. Dan memang sian laporan nih majorang go pada di dahon bahwasanya Maringga masuk turunan Sinaga. Ibu to na kan? Iya. Majorang mayat eh. Ala kebetulan galas ibu kita kan Maringga. Dangaro. Ala ini petorang working ni siya Madorang kan adong si Poparisu ni uta adong kan? Ya. Jadi tong ba kasi perdebaton alai doi konsultan. Jadi om rahasia na Bapak. Iro ben nairokon asimu sebulau kotak-kotak sodohono. Iko boton alay tok kahataho. Oh iya, ima. Yung asimu sebulau ni kotak-kotak sodohono. Jadi berarti mah kan, ay buat orang lakam semua ni, jara. Betul na. Saya mau kasih kita mengikut kurang naik deh si guru nami, si bau nami ilmu mana perbuatan. Saya secara taruh botol. Iya. Kami sebetulnya karena osak kami, ada lagi kita bawa ke rombongan. Iya. Saya mau ke bapak, pas dulu yang muda bapak tua, dari tanah sonon, kalau kita begitu saya diam mah, udah kalau sonon. Iya. Itu mah keluarga kan, sabui, rumah generasi ini semua. Iya. Kita, gimana? Anak makan, jadi saya oleh tahun nami me. Jadi suatu gawir mak kurangi di rohanya ka bahanami kita marhani di son ada satu itu per batang buiro jadi semangka Jadi pada saat mau memang di radio ni hatta. kita ngomong dua naik satu naik kan Jadi hujung hujung